Yeah. Ok. Mbase debi nou wè piti sa, nou gata wè ki es. E maka ve le King Kong. Wè des animo, mese. Bla baka rezou problem nou ge la nou mese. Paske vive sam gata pou pepla. Nou baka ese bon nan sou soto. Mese. Samba di nou la ekle. Yeah, petit ba wan. Akaveli. Mese, wot sak fe nou fem sa nou fem la? Kone ba wan papa, mese si mwen M14 selman nan mem la. Akselman ma pala ave nou la, mte pou madem mwen avek tout ti moun nan men nou la. Di sa kle. E kebel nan men nou, sa va de ton l'histoire. Joum jwen liberté pou mwen abouye nou. Mese, ba la di pou nou. A fe bay, kom si al pran. Mese ne vin goume ave nou, mese. Nou be, tout bouda nou sala kaka deja. On ne ka akouche men. Se petit King Kong, mese. Ou tout pran. Ou kembel. Kien ba sa ti mese? Pa leson mese. Globa sot nan zembo nou non. Ete ke la polis non. Mese. Eten koupam nan rade. Ye. Ma fe nou reposi mese. Nou bon piti ya. Piti sa le Joy Walter Bush. Ye. Nou bon madame mwen ki akouche a tout piti ya. Se, mi sa nou sa kle. Ma kavelik di tout kle. Ma pran nou an. Tout di sa map di nou akran. Nou bon piti ya map toujou pran nou. Nou ba bon map toujou pran nou.